Ki te rohe o Tauranga Moana o tira ki te hapori o Brookfield, kei reira tētahi whānau ini ana e whakanui ana i te reo Māori. I tō rātou taha, a Hinarangi Goodman. Kia te pai? Pai tēnei rangi nei? Tēnā makarere. Oh, tēnā makarere. E hara te whānau Patel i te tauhou ki te reo Māori. When they walk in the shop and when Indian people speaking like this, they get so surprised. And some I get lots of comment from younger one and older one. They say, oh, your pronunciations and things is better than mine and things like that. And I get so proud. We call Maori national language. We should know few words. Good for kids, our kids and the new generation. E nā rātou I pātai mai, whakaako mai, tēnā koa. So I runga I tērā, nā mātou rātou I whakaako ko Doug Rau, ko taku karangarua, Tony Ririnui. Ko neke atu I te iwa tau I aia nei, mai te wā I tatu mai ai te whānau nei ki roto o Mananui ki Tauranga. Rā me te aha ki tā rātou, e tika tonu ana, me whaimana tūturu te reo I ngā wā katoa. Sometimes when we speak with some other people and some people doesn't like it, so we stopped it for a little while, but then we thought, no, we should carry on. He kaha tautoko anō I te reo, rā ko tēnei mai I ngā whenua o Puerto Rico. Ko Josmar Hart ahau, ko Puerto Rico in the Caribbean, and I've been living in New Zealand for 3 years now. Hei tā te whānau Patel anō, e hara te reo I te mea me kōrerohia I roto I tēnei wiki anake. Engari, me kōrerohia ke I ngā wā katoa. And there seems to be a real strength and a power in kōrero Māori. Pai te ahu o rātou mahi kia mātou. No mai ke te wiki o te roa Māori. Ko Hinarangi Goodman, mō te kare.